FM 100.9 wanom so ebutu kumase adafo pa radio Paris France abrochimemo upiemo ewo takwa yenuanom sompa 101.1 takwa din so yenuanom sompa 103.3 tachiman so yenuanom sompa 106.1 afei sunyane so yenuanom sompa 98.9 enkranza so yenuanom sompa 90.7 domaso yenuanom sompa 101.3 mankesim enenen kwado kingdom 106.1 udi koda no bia wo bia FM stations apepian komano egu ewo decoder no so no o ti yenka efiri ho SOMPA 106.5 FM YouTube no SOMPA FM live Facebook no so SOMPA 106.5 FM Accra yenua nana safo kantanka dawrma we page yen free studio ha e dia besintintan fidie no so yesrew share honom na like page no e ma yen share ma foforo so nya bi nhwe wa dwenkyere no fato woni emachiri enfa ensomo www.sompaonline.com website ya yesemu for penny rata wata dama we kutire nsem a yede besom nyina potokasem gofo ahofro bi eka ho obetumi akwa kenkan bi nana KJC company limited adamenti ensem a yede di wonto ano eni ani mu bini abrante kwa bi a wanya mfinhia no aduanan brekum obi awo ne sekan yakuno na arehosam foforo asasi ewo binduri wanuma san ku adehie bi emunsam nam galamse nkomo se nan mosofo beko na manfo edi wo mo be ya atopre adwo wo mo no pani bi akasa de afa ho wasa galamse mo enkomo mu ana acting chief justice mame papa justice bafo boni wono so akasa akirese bi mu afa ho eno ena odomnyamfo Davis opoku ansa OPK mpriso mrashe bedwane wo se na no petition ya A+ e command speaker no ye mo amfa das bi mu Public Account Committee no wanomo toto sere eyempanifo a wo mudi wo dwuma wa ya sabe e wo Ghana ha nyina den no wo mo hye wo mu ye wie pe ye betwa bosompo ni akwa amanone America mamu maami bi a wono wonhye dan nyine ye kura na emu wono cleaning job yi bia no ye wakobo wrong house wakonoke agini wu abusia akoko video hwe ya na wonim adechen yen so brene brano no wotie free odini ano midin abna bedu adepa kofimene obrempon na kwaku ampoma SOMPA FM afi yenhye ensem no ase yari arahusem ena ehyasie ukopie mu ewo brekum mechire brekum east municipality no mu ewo bono regional eho ena arahusem efiri ho ba enya asem de kura sanse wo kire se abrantie bi a ye friend se owusuta dodo na friend angoro ene waji din wo brekum pa na watwese kan ede awo no ankasa ne yonko ne chocho mucho age ne nkwa ede afiri ne nsem abrantie friend se bright waji ne nkwa de afiri ne nsem adan ya wode ne ka 30 Ghana cedis 30 cities hunti wode se kan ya wona akunu kura na wo kire se abrantie ya friend se owusutai adodo na friend angoro no na ne yonko pa wone no ekọ nakra na ene bright no na miribi wasi ne sika be se 80 Ghana cities yirai na wo hwedi empanisi ehwe kru ne anim ne amanemo wo hwedi wo hu se bright ene nipa bi eka ho ene wo mo faaye na msokra mo ko tra asem no police station e mo che bright wono akeka ka asem ni wie ye no ano yesu ene obetua bright ne yesu obetua nti omu yi asem ne ba fie eno no bright ne ma na 50 Ghana cedis sa anya hwe no wo de 30 na aka no ebe so e de ama no na afa bibia etumi aye fine na eno na free sa abre no abesi ne nsanka ne 30 ne biewa empani susu se eno nam so ma odi hu abufu atose kan de awonu ne no na yetoto homa no ekopie ona bo yam a ya ono eye assembly member ya owo arempe electoral area na kache e ma ono so de nkyeremu sei eto aso maye Medasi, mamenti ya mwanamenti ya bitifu. Mura nupa, se ten etiho. Na yobadi ya jumana, information se, ubi au, ulise kanwo, mempeso aso, kiba gami ubi ya no, saina, kule mensumi jai, ubi ya manu wana uchi, ebe duya no. Ipa ya woni se kanwo, no ando subi, afana, na kudi sabio. Ena, danti ya isi se, ubi se kanwo, no, omo se kubi no, yana se uka, ena alfo around the na omudiniku police yetia na ngafene ko se obia ele ese onwa no se en police for you kakra omudika ye ne yo ne si yetia otiliku abrande nemu na tamo for no mutibe information kakra na de man se ye no kina utuni ne ka tendi so
TV no this is what be no excess island in Amran TV na or means several corner police for the Amran TV and I think that could say the Amran TV I won't change you on some man. What it can say for bar is a lecture be able to 19 cities at the Ama Amran TV. One way 6 years Lydia in the dry. Lydia I can hear our game or our and I also need feelings who say Diana or me about that means for now. It is a police or a catch. Yes, and Yahoo and a catch and Mantan opinion is say Canada and I put down Nora Utiku Abrantiano and I say I say for food now. The catch and then Mantan the best some more. Young father, that's my anchor. Honorable Yamwa, assembly member, RMP electoral area, Brekum. Nina no, Brekum East, Mensinomo, Bromantamu, Hansem, and the Atujano. I was here, Quacopiemo, Upper East region, na Binduli district, no, a horn ye do drew. A croba quite no, a shed Binduli district, no, a friend or Tamasong. One of Remo Sebio and Kofobi Asanso Atias in Potampa no more. Wo a ye be hia wo yetimi bo opono kura na ya sutu ye wi a ye jaho na wodom ekọ wo mo kiremu se ebra wo mo de hyede mu aso se curfew no edaso ginamu e wo Mpotam ho nti anadwo be se nonso epa ho minute no edunum e na assembly member ya wo no owo Mpotam ho ononyamfo Anaba Joseph ase wotse se etuo bi kasa na no kasa bia posifo ene bambo adwumafo a wanam eguso a wo mo bo ban eje ban ewo Binduri ene ne Mpotam enti eja wanam anhyada amfa wo mo adwene ankoso pi na wose ebo be se nonkron ene woti se esu ene dede ye ekoso ewo Tamasong Mpotam ho no mo no wo Binduri kurosi ne bedwanim na ebra mpanifo ko bopini ho na kire se enipa mako edum ene yesu tu wanam akna na wanam nyina eti nananom ensedo a emma ene nkwada eka ho assembly member ononyamfo Anaba Joseph abo amane akire mu se de security agencies no mekire bambo adwumakuo no wanam agye Mpotam ho afa akora de sabio wanhyada ehu wanam adwuma no mu eyie esansam wa hasam obo ban eje ban na we say no eye bra wanam akwakwasha dem kro onye se ebia wamo ene na momontene so wamo tam waso se wamo mpie anadwo nonso apa ho minute no edunum ena sa abonefo semu yi ekoso enti no wanam kiremu se wamo ema bambo no wamo ntimi nyiri mu ye sanso wamo ho eso wamo kwobo adehye ena fe ejapade ho ban e wo Mpotam ho sa bre ya adwobre enya anu yi na onyonyamfo yi ese wanam toto sra empanifo Ghana Police Service se wanam be kwosodi nhwehwemu fan egu akwam na wo ka kire na adehye ya wanam e wo Mpotam ho se wamo kuma fanto wonyem nyankopon ayi adom ebra ya de ahye ese mo nkoda no mu de mu rada mu na nkoda ebra ya de ahye se mo nsode na mu medidi na mu ndwade na mu nto ayi yidwom mu wia de mu betumi ayi mo nya ebra so a mo nkowurada mo nya ne sa pepepe na wo na mo hwese bibia ekoso wano sabrei wo mo ni mpanifo gusu a wo mo di ho nkomo se de be ya wo mo hu baabi kropote a sa awudie no wo na mo efiri ya wo na mo ebedi ye onyonyamfo Anaba Joseph abra wone SOMPA ekase etwetwe nkomo no ene wo toto sere posi mu rampem esiedu COP Tata Christian Yohuno ene ne mrante no afei Ghana Military Service for ese sabre ya wo mo hoi wo mo kanche wo mo mrante no na bambo no wo mo nyirim emfa mo a wo mo na adehye nso wakoma ento onyem akwaya bambo semui yamfie ne nkyiremu ewo bambo pani baako na kache yera Richard Kumado eye pani a wabe ne pa ewo bambo mu wono ne kase wo kire se nansen obehwa nine mosofo eye omadwuma na wono mu a eye amnamdwuma emfa mra kwanso no wo de mra so mo nsem na wo mo enwuma nine mosofo asojafo a ekita tuo ni akode akurampo no na wo mu dwane eba ne sa ha dwane pa na ano de esiye enye chief man bia dawroma ene woboaye ema asojafo yi ene prosifo empo prosifo akachimpo no na aye dene na nso chief mama dawroma bi eno nti obo moden ma asojafo yi wo munya wo hotete ya na nka asemara nko ene beto oman no eno na yera Richard Kumado kasa no wache se Ghana fo ye Ghana Armed Forces no every awiem ebesi poso ebesi asase so wo mo ne bambofo wo Ghana ha nyina ne kabom no mo tie simu e wo fom no makwa akodi dwuma no a wo na aso ye hwan ya de abetimi wo
SOMPA FM. Yera Richard Kumado na waka say na yeguso ehwe se yensa beka ene no se ne waka no pepepe ne SOMPA kase enkomo no e de akire abam afi yemientuma. If you look at the motivation of the 9 months people and the assignment given to them, you will realize that they are doing just as good as Operation Vanguard was doing. So my only hope and prayer is that they will keep the momentum and make sure they run to the end and their side of the assignment will be completed. I also recommended or suggestively recommended that all the other agencies within the fight against Galamsey, by close of December, which I know they have been doing for some time, they will need to reassess the methodology and review some of the operational strategies. And once they do that, it gives them an opportunity to have where the issues of the challenges, the major ones are coming from, and what difficulties they anticipated into the next year, and what level of resource mobilization they will need to put in. I also want to say that I have said that all the agencies will need to work together, and once they are working together, it makes it a bit more convergent for them that they are working with the local intelligence communities on the ground. These issues about entrapment and entanglement, yeah, they will be there, but they will be minimized. Wamuho nanso yebetimi atete so kra we Yera Richard Kumado eba ne bambo semu a wa be ne pa ye free bambo semu na yakopie mo ewo womu a womu so eboa Emma Ayashema pa etimi efa ntampefra naso no na KJC Company Limited semini cancel ese wo mo hyase ton adansie niema ewo mayima kyare yie wo mo ewo munimde ewo musue hunu entini se upe adansie niema bi te se iron rod upe cement upe enado aye de bo adanso nsate akwa abako ekosi nsate akwa abese 150,000 ni nyina benya bi ewo na KJC Company Limited na wase eba no iron rod no so a eye strong eye papa ana cement no so no uba wa no betena se na wachrew types of cement ye wasa wodi to foundation de wasa wodi twa blocks so de wasa wodi ye moldings na KJC nko a na ye free consultation wo beye ni nyina e de amaw enkrabata no doso mantam dunsia no wo mayim baby a yato apete enkran ni kumase wo betumi afraye wa homatrofo iso 0204 355 040 0204 355 040 na KJC Company Limited enyo so endpoint homeopathy one mo shase de yade womo ade homeopathy esa yade ewo mayim achare pa entinu sua hunu pa de womo ewo bi homeopathy kwan so yade sa infertility prostate mema no mo prostate won sensem yade homeopathy esa ede amamo infection ahodo adokoro sede muro adokoro klaman ye homeopathy kwan so no ba ye ma wasipi esita na be ma so watumi atitibiedi ema waye ye homeopathy kwan so endpoint homeopathy eba no liver ho sensem kidney ho sensem ye beboa wo etu ase ede ama yade bia aya chronic agi ni padua na boso no endpoint homeopathy and ye kan for the ama wo wonum se yensi wo esesa wo di hie bi stroke enwedweye agina boso na waka demu a ye run home care services enti de hia se obefra yen ye beba ba be hwe dodo kuma se kro no mabo hia ye wo a obehu yen enkran ha se no shell signboards printers quantum pon so ye butu a ye di adwuma endpoint homeopathy 0244 867 068 and 0274 234 321 SOMPA achedie ebusua se afibia no ye ne ekunafo na afe wamu a wamu ye mobrofo enyanka awisia ye ne wonum didi ne ama wamu so asere esanse se bi obi wo hwanu mu a ne kunu gya ne ho wono kasa watiti ne mawuremu wa bre enti no afibia na gya ye mpanimfo wonum ayado ye di ama ekunafo ne nyanka ne awisia ebra so enti ne ye nam afidie kase so ka che se ba bia ati enka firi bia SOMPA 106.5 oti enka wo so a yesra obowura ha wo ye awisia ejanka anase wo ye mobroni ana wo ye kunani bra na betro din wo betumi apiem nso wotakwa SOMPA 101.1 hokono kwachiro din afei kumase so SOMPA 93.1 ehwo nso betumi akwachiro din na tachiman enso SOMPA na afei enkranza enso SOMPA sunyane so SOMPA bowura ni nyinemu na wakwakwa kwachiro din na abusua wo betumi nso adom yen ni ye ni ekunafo eni nyanka eni awisia etimi asere abom ebia wo tin tomatoes wo toiletries ebia wo soap wo ye entade a eye kamani eda ho kakra wo tumi edi ache ama wo de sede ahye obi afonoma ye bia ya pono de ato wo betumi de sane mani nyina ba ni age na ye de aye wonom adoye na wo betumi so
bia mobile money anase ensem bia opese ubisa no mobile money number no 0598 559 802 0598 559 0598 559 802 0598 559 802. So your mobile money na wo send ya edin ya ebeba one media anase Blessed Foster edin ebeba no na wo de kakra de atum na ewisia ni nyanka ne ekunafo no ene mobrofo no wo mo so bronya yi wo mo asere ehira wo amanyankopon hya na aye kese na yentoa ensam no eso a Public Account Committee wanam ekwa asetena na wo atoto asere empanifo a wo mu de omudwuma ewo amaimo ayasabia no ne ya ban dia ahyeta baabi ase wo mbesere wo mu ada One of 2024 Auditor General's report ye no eba ye no kire mu pa ma wo moti yase sebio wuwura mu ewa aban aya asabia hodo no wo mayi mu a wutimi hu se ase akade ne niema wo mu adidi dwuma no enkanka ne kolebu iho regional hospital say afeji omo so eho say wutimi se niema ne akade a wo mu didi dwuma no ebi anyini ebi abon kokora ebi abon mrewa na ne nyina mu no wo mo eka kire ayasabia ne mpanimfo sei wo mo bekoso ane enuoma wo mo de agu akwan mu no wo mo ni so mfama wonom esa se wohwemu a enipa be yade na bia obekọ na se MRI scan e na osi yetwa no a wohwe hawa wo mo twa scan ne kora ne namade no so tim sa ade na ye old enyini ne nyina mu no wo no ka kire mpanimfo se wonam emfa ne mangu akwan mu na bebia ntumi enkoyie Deputy Minister Edema Finance Ministry no ayo nyanyafo ampemnyako wono ene ekasa ye ebra ye Public Account Committee park for no ehia ye no odi tudwa a wakire mu se wanum niam wo mu de agugu akwam nyina wo mu esre ayasabia ne mpanimfo nyina se wanam enhwe na National Development Planning Committee no so ena afei National Pension Regulatory Authority wo mu nyina eka wo mu etamo bom na wo mu atumi edi dwumason na ne nyina mu no wo mu enya aso ya wonum no mo hwe nsase ne obo ade bobra ho nsam so wonum so ede niam nyina agu akwam na wo mu beye dom betimi bia se ayasabia no ne ya ban dia ewo wumaimu no eno so ebetumi agina ne niso ebio na yegusu agina Public Accounts Committee wonum nkomo no a emu na nemu ho na pani ba ko a wono nso ayamra shebedwani ewogomu central friend say honorable Kwame Asari Obin dodo na friend Kwame A+ wade a petition kasi pa come speaker say be yanka etiwa East Mrashebedwani onumyanfo abena Asari yenyini free Public Accounts Committee ne so eno na mpraiso Mrashebedwani a wono kro yayi esan so eye vice chairman edema committee no onumyanfo Davis opoku ansa wachechemu no wache say na Kwame Asari Obin pa ede no wakan na obomode a ejebre echirechire Public Accounts Committee honorable OPK asem na mekan obomode a ejebre echirechire Public Accounts Committee wonu dwuma wo mudie no emusei ede chire SOMPA kase. The chairman of the Public Accounts Committee, as a member of parliament who does not belong to the ruling government. But just recently, we changed the standing orders of Parliament. The chairman of the Public Accounts Committee still remains a member of the party, other than the party that has formed government. But however, if the report that is before the House concerns issues that happened during, let's say, the erstwhile administration, and the member who is chairing was part of that government or was part of the party that formed that government, that person steps aside for the ranking member to preside over everything that is happening or the sittings, so that there is not partiality. We take away issues of favoritism and all of that, and that is what we have done in this session. In fact, this is the first time that thing has applied. I mean, hitherto it was just a straight jacket. Once you belong to the opposition, you chair all sittings of PAC. But this time we have seen a difference. It's important that if you're a member of parliament, you get to appreciate what our standing orders says. Say na standing orders no echire ewa Mrashebedwafi honorable OPK amana nso ha wo wie no eno wa say hwe Public Accounts Committee no wo mudwumadie no nyase bia ni individual bi ankra bi ana aban eno mo taa wo mo achi o ana say bia wo mo hwe mo nsem o aban nyumakuo na nkasa no enum adwuma no mo ye. What the Public Accounts Committee does is not to deal with individuals. In fact, we even don't deal with governments. And that's why we always say that government is a continuum. So we deal with the institutions of state and how we are able to remedy some of the infractions that we continue to see in the audit report. And so if something happened during, let's say, the MPP administration, and easily Abena or myself
was the CEO for that matter, I still have a duty as a member of parliament to scrutinize that report. And you see, in many instances, if you have monitored how Abna operates, she declares her interest in a particular matter. For that matter, she would not want to. For instance, today SNIT was before the House. Abna served on the board of SNIT, and so she decided that she's not going to ask any question that pertains to SNIT. And I think that is the fairness that she's brought on board. Honorable Davis Opoku ansa empire so nrashe bedwani ne kura no say he ma memfa sompa so na menka nche speaker say sa petition no a abeda nanim no ifiri kwa me plus waba no wamwamwa fansha dasbin mu na wontontone na wanya ne saa ebe ha adwene pa wo kire say petition no flawed ni nyina no enye papa say obi a honorable Kwame Asare Oben wono akasa na ebi a won pese wo besua de no wasua se na standing orders ne kire ene nam so a wono ayegu ne ho ni masesa no. It's unconstitutional, it's unparliamentary, and members of parliament, if you have something to say about the committee, would be for you to come to the plenary and would want to make your position on the plenary. I mean, seeking to play to the gallery does not help in this matter. He may have, if he knows the rules, then he did this out of mischief. But if he does not really appreciate what the standing orders does, then I think it's important for him to learn. I mean, and that is why we are all here. I mean, I came to this house knowing next to nothing about the standing orders of parliament, but it takes time and for you to be diligent and to study and get to know and appreciate what the law says. And so I feel that it's something that should not be given attention. I think what we need is education. Apart from education, there's nothing that is needed on this matter. I can understand people are ignorant, people do not know what the standing order says and even what the constitution of the republic says. Abena has not engaged in anything criminal. Abena wanya bone bia na binumu na mra no wamu nim no mo mpese wo be hunu nso eno wo yesa we ye vice chairman edema public accounts committee wonu kro ye yi esanso ye member of parliament edema amanfo a ewo emprise so abato mpese yaso onyanfo Davis Opoku ansa OPK Abusia wutie no sia bremo kase ya to din se na na kejesi no sia bremo kase ewo SOMPA 106.5 FM na enra dwumadie bi ekoso ewasante emantamo ewa bra na Ghana Journalist Association GJ wanoma wamo awards de etoso makomako aduno enkono dwumadie na se no empanifo enintini atwotwo wuro wanomo ayesho mabadwisemu eto adonko eyeye wanom ekobi na enika ene ensamtwerafo anso de bebre azasa awards ni bi ni ade ayema wo nyina etiri nkwapa na opani a wono oye acting chief justice Paul Bafo body wo kobi na wone ensompa ekase etwetwe nkomo wa bra wogina simpie ni apaso awadwumade na se ene wo twemu se wo ka kire ensamtwerafo e wo manyim esese bio e wo se ye dwuma ye no se de ye enwuma no ye ma enokre entumi eni anim bre ne bra no wo se ensamtwerafo ye bo adwuma pa na so no kakra wo beka ene se ye ma ye ho bre na ensam no yeti a yenhwehwemu enkonkosi ase na sede ye ku ye ho na ye adwuma no yemfiri ye mu nyina ne yenya ne yi sede justice Paul Bafo Boni etu nsamtwerefo efo no ebini address this gathering on a theme that touches the very soul of our beloved country, both safeguarding Ghana's future, the role of the media in promoting peace, security and the fight against corruption. We are invited to pause and look at who we have become, what we are becoming and what we might yet lose if silence runs over truth. This theme is not an academic question, but a living score, one that echoes through the dry riversides of our mining towns, from Takwa, Tongo, across the rustling leaves of our dwindling forests, and into the restless house of a people loses its future. As our country confronts the twin crisis of insecurity and environmental destruction, we must ask ourselves, who will awaken our conscience and who will guard the truth that leads to the peace we seek? The answer, I believe, lies in the power and responsibility of the media, that sacred bridge that lies between the governed and the governors, between silence and voice, between decay and renewal. Nekrokramu no acting chief justice ekasa kakra efa yensu agadamsa dama wanom aseno ewo maimu no eno so sei eno chimo efai. The polluted river is not merely an environmental concern, it is a quiet threat to peace itself. Where hunger flows, conflict often follows. And when our forests fall silent and our farmlands sink beneath the mud and mercury, we lose more than trees and crops. We lose our very livelihoods, our dignity and the promise of tomorrow. This is why the fight against galamsey is not simply an environmental campaign. It is a
a moral struggle for the soul of our nation, a struggle between short-term good and long-term survival. Dr. Kwame Nkrumah once said the truth that the gold we dig so recklessly from the belly of the earth will yet bury our children's tomorrow. Our rivers no longer smile. Their waters have turned the color of sorrow. Children who once fetched water from them now dig into their banks for specks of gold. Schools now stand half empty, and the laughter of learning has been replaced by the clinking of metal on stone. Openi okasa ye your main acting chief justice Paul Bafoboni enra ewo ensemtwerefo wonom awards night ya wonom ye no 29th one ena okokasa asie ebie 2074 ye trinity ya efronity 74 ebusi system no ye nananum dido akane na wo mo ye ema wo mo nyini che no ena ya na abefo adiemo adi abra wo ohwa eye portable elite eye edura enya nwono enti no okọ pharmacy shop and also over the counter and also drugstore o se upeti 74 etu yade bi asese hum ede amane do so puo mu pa no enkra ha okashi draglin ye honum kuma se kolena keba ho ye de akoguo se chapo betumi akwa kutubi edrei oba oma kwada no fo ba pen fo mpacho onka ho na kwada wonya mfinhia dum yenu so untumi enum bi food and drugs authority womaja tum say ye enchechemu bi echen mi de 0246 073 and 0501 628 931 T74 tontina enono just bread wamo pastry so say wamo the just hot kinky e de aba adwa so enti no 3 Ghana cedis pe obetumi akwakotu bi aton e mo anya mfaso chimchaw e wo so enkna heya na e wo dome CBG edainachi na obehu yen eye just hot kinky wo your program bi afra yen ni afa bi mra edokono na mu ede eye kama ne bo so efo baby aye no so eye neat ankasa eye just hot kinky for your 0256 068 832 0256 068 832 eye just hot kinky enyume kwa damenti yesra twen yen ye ba ye ko obi eman so. Point homeopathy clinic Ghana had the obi enim sesa ye prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye endpoint homeopathy clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby na adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathy clinic wo mo da mufua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de endpoint homeopathy clinic kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic e wo kronoma boy hia e na akra hanso so de wo mu gina mu ankasa e wo spinters bebre friend share signboard no huduro na ubusasa wo pe endpoint homeopathy clinic a obia e be kire for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mu dem fu me pa cho bra na me hwa de wo bag bra aden enanso biem time heba me hye ya me ka se yi ba akun ani wayi me yensen bra sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abaako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ena de mekwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duro no ena ye ma wo oba a wafa afuro de wo ma akwada nofo ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa se opetam heba mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers any herbal shop dodo na emu pre 0244 417669 kayo set time no time herbal mixture afi malaria
fever bi adane ziba e wo mu no betu akọ. FDA agi adwade nkratoa yi atum. Tontonte yenum nsane e fa adwen. Ne e fa adwen mpa. Say na nim se bre bi beba ama tontina 74 opa ye ne simple. T74 abeye aduro. Tontina 74 ana T74 asa twe ya dwene esi nananom dodo so. Se de na dodo bua ma nananom enyare basabasa no saa na tontina 74 ana T74 ebo anipadua no. Ema immune support enti obi onum bie no abre bia ne ho den. Tontina 74 yi nso ya ye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ. Samene wa anka fi na kroi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74. Se mennom tontina 74 menya hoɔden mennom ne da bia. T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no. T74 ahoɔden ni apomuden ko a. Wokɔ pharmacy ana ba bia to no bia ubenya tontina 74 yi bia to. T74 yi enye ma oba wa fa afuro ana obi a ɔma nufoɔ ana se obi a onya mfie dumienu. Etu phone 05016289931 and 02460734998. FDA agi adwadie nkratoa yi atom. SOMPA TV Emma Aketiapa. Nokure Emma Aketiapa yɛde nsɛm no kɔwie ɛwɔ amanɔne. Etiefo bɛka ya bɛsɛ afimpinu ɛne aduonum yɛnsa ɛna yɛte sɛ abrante bi ɛfrɛ no sɛ Ralph ya wɔnyɛ mfinhyia dunsia nipa bi abonituo mpire no ɛwɔ Missouri ɛkunu a ne nyinaa ne sɛ wɔkɔbɔ obi pono mu a na nsɛ sɛ nkɔkɔ hɔkora weyɛ sɛ wakɔbɔ wrong house ɛna wɔkɔbɔ doorbell no a wɔn ɛbɔ ne tuo kun no kora ya sabre kro no a mu no nso abrante bi a wɔno nso near friend say Kaylin Gillis wɔno nso 20 years wɔno nso so kra de wɔ drive ko obi driveway so ɛwɔ ne fie ɛmo ɔno nso na nsasa nkɔ drive kɔ hɔ nipa ne bɔ ne tuo saa ama me ne wo kasɛi saa nipa kro no sisi a wɔ fiase a wɔ serve 25 years na Ralph Yali nipa a wɔ bɔ ne tuo near friend no Andrew Lester a no anya mfinhyia no aduowɔtwe wɔno bra wajitu mu sɛ wadi nyambransɛm no na wɔtwɛ ne sentence no ano ɛna wɔfa mu ɛde hwere ne nkwa na akoya were ho sempa saa asɛm yi ɛna bi asan si bio na wɔtwe yɛ mu ɛwɔ America baabi ɛfrɛ sɛ Indianapolis a ɛwɔ White Town mfimfini hɔ baabi a na abaya yi yɛfrɛ no Maria Florinda Rios Perez wɔno wɔyɛ cleaning job wɔno wɔsiesie fie saa na wɔne ne kunu a friend say Mauricio Velasquez womo enatie maami kura wo mama nan na wo kwa akoya adwuma ena address a wonde man no say address no na wo mesi yo ena wo kɔbɔ obi foforo epono na onipa wo ne pono no wo ye Indiani wo kɔbɔ ne pono na no ene se wo yi tuo dimakum wode bɔ no a wo bɔ ne bɛsɛ mpire no a wode ekunu na no nam so ama se me ne wo kasa ukopie mu aprosifo aka kye a won kyerɛ sɛ saa de we akoso no emu ayɛwerɛ mpa kakra won kyerɛ sɛ esan mmerɛ bi a ene nam America ya sese no na ɛyɛ adwuma kakra sɛ your friend stand your grounds sɛ wo bi ebe no ke odo na ahwɛ nipa no na ahwɛ na setena mu ene sɛ ne wo yɛ no na ontimi a ene ɛbɔ ho ban bɔ na wo bɔ no ɛkwan bi a bɛfa so a bɔ ho ban no emra na ma akwan eno ena sese ama prosifo che se ne santi woni hu se woni de criminal charges to India for ya edi sa nyambranse mi so nanso Velasquez Mauricio che se woni de na yira wanya mfinhie aduasa mienu no wo patentene ne de ama no Abusua yenyina sansemi so na anopa no sia bremu kase ya to din na KJC no sia bremu kase no yemu ni komu se epen se afei ni waso wafidi a ensemo na no pai yadidi wontua no ebi ene sei araho samfoforo asanso esi ewo Tamsong ye no ewo Binduri ekurosi ni bedwane mu wo Upper East region na ni nyina ne se enkofo enum ya emma ene nkwada ka wo ye shutu wonom ama wo mu nyina tina nanom se do Awrahusemi mu ana abrantie bi a wono nso so
your friend say Angoro or no atwese kan e dia won young kwa friend bright esan so de ne katete Ghana city e obreku enra ensemchirefo 129th awards day no ekoso e wasante mantam Kumase Emma acting chief justice Papa Paul Bafuboni ekokasa e kire ensemchirefo se adwuma na mo ye no emom se ye bom ho ban de enso mo so momom ho ban Davis Opoku ansa eye emprise from Rashebedwani wo kire se honorable A+ ni petition ya ode akoma speaker se Abraham Sayasare ye nyini free public accounts committee ni so no enye papa ye ntontwene Abusiana ensem ni bi eka yenim ho ena no pay enuanom be no yesi adwa yede esomo ese SOMPA 106.5 FM kasi ye no sana na KJC Company Limited de adansie niema eso ya sene ekoba sempremo no be ma wonsin so mansa no ham endpoint homeopathy wonom se yade na ye chronic wonom se fabra na ye ntuase homeopathy kwaso fama ho 2074 ye twanitia FNT 74 ya nanom dido akane na wonom eye no ya ye no abefo eno asa wotam no wabobo pharmacy shop bia kwa super T74 Just bread and pastries. One some of the just hot kinky abedwaso. Efo aya 3 Ghana cedis pe. Kotubi koton dwumadi bia so obetumi akwa kotubi na de edi udwuma. Once obetumi akotobi akogu fie. Dokunu ni mu ede eye kama pa. SOMPA achede yesra takwa SOMPA, techima SOMPA, Kumase SOMPA, Nkranza SOMPA, Sunyane SOMPA ena Accra hase SOMPA. Me pacho obowura mu uye kunani uye wisia uye jankabra betwiro din na afi bia ye desede ehye mafono mo no ye mpanifo asanso aka wo hu biu ya ye be ye dwumadi na mana ye fe wo so wo tin tomato so wo mo wo anwa wo bibia ye de edi dwuma seyi a eye yi a ye sram tade ne ade fa ne nyina ebedom yen mobile money no ubetumi asende e de ama number 0598 559 802 0598 559 802 e mobile money te wose metombo pa na mbobo edema o memese ba ko wakuyen e 0598 559 802 o send sika na edi ebeba e tere one media ana Blessed Foster edi ebeba no se di mi enu nya no na ba ya e wrong number wo pencheche mu bia so na wafre na SOMPA chede dwumadi so won so waye nhira esanse nyame SOMPA ese obehwe kunafo enyanka ene awisia na nyankopon ehirawo ensemi free SOMPA 106.5 FM Accra so no agene ho sachirame na wasante mantam yenuanom SOMPA 93.1 Kumasi Ayiko FM 100.9 Kumasi Adafupa Radio Fabi ewo Paris France Abuchimemo upiemo ewo takwa eye SOMPA 101.1 takrade ye SOMPA 103.3 Tachimani ye SOMPA 106.1 Sunyani ye SOMPA 98.9 Nkranza nso ye SOMPA 90.7 ena Domaso eye SOMPA 101.3 Markesim enen kwado eye Kingdom 106.1 omufa udikoda no ote yenka ewo so eye SOMPA 106.5 obi se mensa enka patro scan udikoda no ubenya SOMPA bebia FM stations ni nyina wo no ewo udikoda no so no ye live Facebook no ye demu live na nonsa fo kantanka dawroma wo stream ye ho Facebook and YouTube ni nyina YouTube no eye SOMPA FM live and na Facebook ye SOMPA 106.5 FM Accra ye damu nyina mu ase nyankopon enhirabo www.sompaonline.com website ya yesemu for penny owura taboaten adama wakwitire nsema edi beso no penny na poto kasemu brofo afoforo bi ka ho ubetumi akọ na waka kinkan bi apesima kade hia ya je penny esi adwa ebe bi nsemi edema wo ni adawase atwa opusi mimi din abna bedu adepa kofi menembra abrempon na kwaku ampom